la yua akle lisosi asapot pha Philippi sadot asapokisi agidi petawe pho aloba khadomu kho la apune pkwala pa uke khokita kesai sukri aklesi kolo mate sadot sita asapotha do siba o neda inme pwale ahetega ni me baba kwala di pwa agatega aklele do yesu siba o talatuna hu do thutiba tapha kesiba teba soyo hatike wi saya sado kho sapotisi nui do yeko okho yale apate de ame do soya ko apwa hi pho do yeko kwala akle lo luka sado nui asapotisi khwi do soyo ha ko ni aple abokhi ga su a o do me elesu yisu a o do siweda neda nemi pwale ahewe tega ni me baba kwala di pwa aga tega akle le khipe tru asado ta asapotisi lui mata dine do pwalata ote me tu kwalata tphani akle do klesele akathini tule tu teme go ba do te ti tu tmo klaba leta khuta pho aputike hebri sado khwi asapokhisi kho tapa thokri de bloody to akasopa aga ata de badini ato do ta de ba to ba do klo platho ata khisi de silo pa kwala akle tpha ago leta uke khoki olo luka sado nui asapokhisi do pa tphani hetule o do siweda pablata soyo hatega me pehesu no o do siweda neda nemi pwale ahetega ni me paba kwala di pwa agatega aklele wimika sado nui asapho nui meme yeda yeko kwala yo akle yekamula ta leta uke khoki ya akasa lo yekasa ni kdo kana yeklu lo wi rimiya sado tisita asapho tisi khu la ataklu madibata khi la tu khot khluba to diba la kasa khi alo do tu kwala ta ko akle aphamu do du ke thoki welata thi akadu do pa welata khi tu diba do mala ko ywa tu kasa tike sithoptra yu tike ya ta si asapho ye tilu khu ye kwala ywa akle ye ta kwala ywa akle lo do yemula ta le akalu akathani lo ye ta kwala ywa akle ani do ni paso to ta kwala musi akle ni tike yesi ani paso tota kwala musi akleni tike lo rome sado kho sapokhisi ye memeta lepete thiba ni pememula do pkwala akleleta wita su lo wi saya sado tasi asapotisi kho do mata dini do ywa ko khodi to akata knyo tu do mata dini do kre satha di to akata o tu lo age di ywa meta sinyo akasa lo pwala akwala akleni ba so ge khele lo wi saya sado khisi khu asapho kho lan sinyota akle ni pkwala tisi konekle lo ywa pata sani numi do ta ti no thoki na lo ta ti yuta sado ta asapho khisi ye pwala akwala ywa akle pwala ata khu ywa tpha ni ywa meta gi lo ago lo sithopatra yu khisi ye asapho ye dile ya le ne tamita to apu do to lo ya tiki age di namita uke khoki ya akasa lo yo okhona thetini klo lo rome sado kho sapotisi khwi age di tabate ni atakwala to pwa ni kwala yo apho khwa tpha ata ophla akle lo sithopatra yita sinui asapho nui obokala le yo apu do kwala akle tiki mako tho na ta le pale abotho nyo tho le akle khu le pale ama pwe tho taku tho a khoni tigi sithopatra yelu sikhi asapotisi te ba menu le ne tu ka ta lo le yeta do ne tu ko ta go le yipu ba menu le kwala yo athletiki age di yekisi thopatra di o ame ata maso do yekisa lo khipetru sadot asapotisi te leta phita maso si apu do leta yu yo apu tu ke tho le pwa di le tuklu le ba sa do di ata sipa atoni pokwala mukho atho do hokho atho pheta tota lo owe sowele apuni lo yuda sadot asapokhisi tilekhisi te meme pwaleta otu we the tu lo tu ta le tu ta na so si kete apho kho do ba thu ka phata le ta so si aputata do hi kha tu ta le yo ata eta kwi apu do mula ke sai sukri ata ta knyo tileta mu athu ayotike sithopatra yu khisi nui asapotisi lui mula ta le yo tike pasu ngi ne ba tike do mo adisu tho ne ta agi abatike do mula ta le yo tike
မောကဆာယကဆိုရီကေအကလုကထာဆိုရီကေပဒုကနာတာဖိုဒီလတာပွဲတဆုနေတကေအာမင်